la retse ka thwahang e seng ka tsa ga morakile mme tere ba batana le tshwana wa kgela ke kope gore ba kgele mo go se a taba a se buile re se ka tloga yanong ratisa di sele tse e leng gore ene ga a di bua ke kopo e ke batlang gore le e kopa batho ba modimo ke a rapela ka magoko a ntseng jalo mme ka boikokobetso ka tlotlo ba ke khubameng ke bitse mongame a te go bua le lona a re ema ka dinao Arnanga Sirotwa Tadi Church Arrete Ka Kupa Ka Rappel Meke semona ka ho dumedisa Khosi Khamani le dikgosi le lona ba haitso ba ga mangwato le ba ba tswang konte ha khaolo ya rona ba tsona betso ke a le dumedisa ka pula Santa motsamaisa tiro o ka re go na le mathata ke utlwa ba bua ka ga bana ditilo le ka ba neela ditilo gore ba ka nna ga batsi I get a whole tocano. Okay, good. Santa ke batla go tlhalosa gore phuthego ye ra e tshwara kwano mo lebala la ditshupo ka gore kitso re tsamaiso ke gore ha kgosi a bitsa phuthego re kopana go goteng mme ka gore go tsile go na le dikgang tsa sepolotiki ga se tsamaiso gore re ka dira yalo so re kopile go dirisa lebala la ditshupo committee ya ditshupo go ba dumela le rona ba gaitso sala ke batla go kopana le lona gore nka bua le lona ka ha ke bona ka teng mo lehatshe la Botswana dilo ga di tsamaya sentle jaanong last year ha ne ke batla go dira yalo ke be kopana le ba bangwe ka re nnyaa nna tota ke batla go kopana le bagamang go ba re nnyaa ikete pele go tla siama so ne ke bona gore ya go siame ke tla bona mo dikgwedi tse di tlang gore a go tla nna botoka mme go padile
o padile jaanong ke bona gore nako ya tsamaya ra go topong nako ya rona gore re baakanya tota ga gona nako jaanong ne ke tsa gore gongwe re tla kgona go baakanya mo dikgwedi tse di hetileng la itse gore ga se nako le nako ke bitsa phuthego mme gompieno di dira yalo ka gore mo kgaolong ya rona Central District ra itse rotlhe ga gona o bo o sa itseng ga ra ko dithopong ga re leba dipolotiki tsa Botswana stronghold ya BDP e mo Central District ra bona gore dikgaolo tsotlhe tsa Central di mo diateng tsa Domkrag jaanong my father ene le ba bangwe ba na forma party ya Domkrag a ba nna president wa Domkrag le nna I was fortunate for 10 years ne ke kgona go nna president wa BDP jaanong ga nka le bolele gore gompieno ka ga party tsamaiswang ka teng yare nya this party jaanong e dule mo tseleng mme ga se gore e ntshitswe ke maloko ke mo tseleng ke maloko kana di-membera kana ma-Domkrag e dira yalo ke ba ba tsamaisang party ke bua ka president wa party ke bua ka chairman wa party bogolo ang bone jaanong ka ga ba dirang ka teng na mo go na go thata gore nka tswelela ke nna mo Domkrag Asore hali tumela yalo le ma UDC loti ahora go tetse ma UDC gona guys party ya Domkrag ena le constitution molao motheo ya Domkrag go a supa mo teng gore the objectives at Domkrag how le member wa BDP tiro ya gago keng go le mo Domkrag gore gape party ya Domkrag e batla go thusa Batswana jang yone constitution ke le ka go e sala morago ke itse gore ga le politiki ga batla go nna moemedi wa batho the most important thing ke motho
ising wena. Jaanong na ke a palwa hore nka sala morago Tomkrag mo dikgwedi le dingwaga tse di tlang ke sala leina morago. Ke batla go sala morago the whole constitution ya BDP. Ba bangwe ba ba tsamaisang party ya rona ba na le go hapana le se se kwadileng mo constitution. I'm not just going to follow BDP because it's called BDP. I'm not following the name. Ha ke supporta lina la Tomkrag. Ke supporta lina le constitution ya BDP. Jolo ha le gore ba batla go lata se se kwadileng mo constitution. Gore tota ne ke tsile go go lona go le botsa gore a la dumela le nna gore ke tlogela party ya Tomkrag. Me ha ke mo tlogela ga se gore ke batla go mmolaya. Ke batla gore Tomkrag e tswela e tshela re tla e bona ko pele. Ke tla batla go boa gore ba ba setseng ba tla sala ba leka go e baakanya ba e tsenya mo tseleng gape. Ke batla go bereka le ba bangwe. Ke batla gore go na le tshwaragano mo party ya Tomkrag. Tomkrag ba le mo teng, ba UDC mo ba le mo teng, ba AP Mekoko botlhe hela. Me ke tsile go le bolela ga ke batla go tla kwano hela ke re ke batla go tlogela Tomkrag ke sa lenela mabaka. Gongwe tse dingwe ba gaetso dikgang tsa me se lanta le utlwa ke bua tse dingwe di kwadile mo dipampiri le ga le itse gore sometimes ka re go na le ba bangwe ba dipampiri ba gore ka sekgwa gate they are captured. They've been captured. Ha ke tseng ka e bayang ka Setswana. Gate ba gapilwe. Then go tana le fake news. Ke ra gore ha ke batla go bua leina la pampiri ya teng. But ha o ka e bula every Sunday o tla bona gore obvious gore barring kare ke fake news every Sunday. What's our fake news? Le ha ba re morago ga October hate I'm going to be prosecuted for what? For what? Ha gona sepe ba gaetso. Ha gona ga le sepe. Go tetse mo di Facebook. But gompieno le tsile go tla ka nna gore ke a reng. Santa o bona ka nako ya buleladitswe di-primaries la itse gore e ne le la ntlha ra itse gore mo dingwaga tse di fetileng re kile re bona mathata ha batho ba ema le ba bangwe go ka wina semamang yo mongwe wa jewa ga lo re ke Setswana. And then go bona le ntintwa mo go bone then ra go dithopong di-supportera tsa semamang ka gore ba jelwe ba na sa supporta yo tswa go hena go bo re causa mathata. Nako le nako re leka go baakanya But last year
it was the West. The West. Kaha the primary sa tonka ni di tsamaiswang ka teng. So that organization, ke office ya tonka, ha ke tsore bana kanse. Ba tswa gore senyetsa. O tswa gore bonye di appeal di le dintsi. That time nako ha nikele president wa tonka. Ha ba IEC banare ba go similar registration ba go tshwara registration ya ntlha ka September. Re buile gore nya go re re tla tshwara di primaries tsa rona pele ga September, so that the candidates tsa rona re tla ba itse ba tla kgona go tsamaya mo dikgaolong ba registera maloko. Me go padile Santa because bulela di tsone sa tsamaiswa sente le go retsa di appeal. Go retsa di appeal ba tsere lobaka. Central Committee is a kgona go tsaya nako gore banna ha ba tse ba retsa di appeal. Le ha go tswa go ha ba retsa di appeal go ba re go tana le di rerun. O kare bana favora ba bangwe ka nako ya di rerun. Kona le motho o bidiwang Kgoboko o tswang go Bobirwa. Ata go gonna are the first round ya bulela ditswe. Ata go gonna ntha hore hela kana re Masisi o tswa go etela ba ha Kgati go Bobono. Ga sore re Masisi o campaign la Kgati. This is wrong. Aranna. This is wrong. Yeah, mo go supa hore o le go influence batho hore ba thopa Kgati. Go bo tshwara di primaries. Go bo kwa ba wina. Then Kgati ba phila. Bo re Masisi tshogane o ba re rerun. Na ha ke a utlwa sepe go boko ke a letsa ka phone a re mathata batho ba batla go ntsietsa ke kopa go nthusa. So kare, what's the problem, what's the story? Yeah, ke re ba re ke ta go Gaborone go tla go retsa dikgang tsa gore go tsamaya ya rerun. O bona ha ba dira yalo bo Masisi ba batla go ntsietsa. Baba tore Kgati a wina mo kgaolong ya Bobono. So a batla go Gaborone a ba nthasela ka mahoko gore Masisi ke motho ntse extract so on for. Go tsora re ampola gore nya ke tswa go di lawyering ke tswa go dirisa madi a o ka nthusa. Ke mothusitse. So I said to him, bona tlogela go ya go court. The best thing is that yaka o tswa go winner the first round. Batho ba tla go thopa gape second round. O ba dira yalo again. Aba itumela. Thank you sir, 2 seats and everything like that. Next thing, ke mona mo di video. Yore, right. Na kena mathata a motho o supporta re Masisi. Ga se ro molato gore o mo supporta. But Oscar ta go gonna o bo thasela Masisi mo sinyami. And the next thing you go bona go di video mo smile a re nya. Masisi o siame. But how no le mo sinyami o no re nya. You don't want him, ask him. Kera hore, se ke se buang ke hore, ka nako ya dithopo, re go thopa batho ba ba na le boammaruri. Re dira yalo. So, gompieno re bona hore, ka hore go no tsamaiswa yalo, ka nako ya bulela ditswe.
go na le mekoko ba le bantsi gompieno and go thata gore yaka ha ne ke le president wa party re le ka go tsamaisa party sente bulela ditswe sente avoiding ne sa pata go tsietsa ope but gompieno ka ha ke bona ka teng some of these people kira mekoko yeah they were cheated so gora motho re ya go ska na mokoko me itse ba tswa go motsietsa ga go monate and go thata gore o gore nya I'm proud gore ke motomkrag me ke itse party ya rona e tsama e tsietsa batho gape go no tshwanetse go na le congress ya bomme le banana this year me ka gore ba tshabile gore ba kana ba thopa di committee ba ba sa supportang re Masisi bo ba renya diska tshwara di congress a gomo ke democracy a ke puso ya batho ka batho right or hara go competition congress or anything like that ke tshwanelo ke tsamaiso gore mongwe le mongwe ka ema o khanna motho gore a ka ema ha se one go tongra ke lantse ke kopana le semo sense jang it's not there that's why I got not it's against the rules la o ka bala di congress constitution tsa banana le tsa bomme ya supo gore di congress tsa bone di tshwanetse di tshwarwa every 2 years ha ke right every 2 years so maloba bana re nya congress ya banana ga bana go kgona go itshwara ka gore a gona madi so ne ke tsama go ba bangwe ba dikgwebo ke ba botse gore a le ta dumela go sponsora congress ya banana bo ba re so ke buile gore nya madi a teng ba ka tswela ba tshwara congress o santse go didimetse modula stilo wa banana ena ba re nya ba go di lawyering go challenge ya gore congress ya bone ga ena go tshwara bo ba dirang ba mo suspendi vuyo la ngwisi a ke tsora go teng gone okay ke ene vuyo a ke tsora la ngwisi ba mo suspendile for how long 2 years. 2 years. Thank you. So, ka hore monana yo o bata go supa tsamaiso mo bagolong ya party gore nya a bana molato so ha le mbotso gore ke nge batho go togela tomkrag ke tsile kwano go le botsa gore anga tsama yes or no ke tla yes le bomme go dire hela yao bomme bana re ba go tshwara congress ya bone ka what was it was a Thursday before Kang then ba lemogile gore ba zilo thopa ba bangwe ba ba sa supportang re Masisi o ba tshaba go itshwara because bana re ha ka tshwarwa before Kang and then ba bangwe ba ba wina ba ba supportang ma Vincent a gona go lebega sente bo ba re ya ba postpone etata morago ha general elections arauta hape gore ka July congress e tona ya party ba tshwanetse go thopa new central committee go tona ha tonyano ba re ba to postpone di thopo tsa teng to next year ha ke tsela gutule me ba ha to eta na history mo PDP
gore batho ba tshaba go tswa mo maemo bo ba dirisa dithata tsa bone ba violate the constitution ya Tom Krag gore ba ka sala mo maemong ke gore o ipotse gore a batho ke gore they are driven by power. They are prepared gore ba ka latha democracy puso ya batho ka batho tota ha go monate so ha le mpotse gore king ke batla go tlohela. Those are one of the reasons. O bona gore Mavensen aba supo gore o batla go ema. The very next day ba mo koba go nna minister. But na le Masisi na go ha ne le chairman wa party le vice president wa party ka dinako tsa bulela ditswe re bolela ma parliament le ma councilor gore ka gore ba bangwe ba ka batla go ema le lona mo di primaries le ska ba lwantsha ka re ke tsamaiso mongwe le mongwe is free gore ka ema so amogelang ga go na le ba bangwe ba ba batla go ema le lona le go le mo parliament ka le mo councilor le ska ba lwantsha go bua rona the leadership jaanong ene ga motho ba batla go ema le ene o supore no tolerance aba reacta aba mokoba go botlhoko tota re bona party ya rona ga gona tshwaragano ba bangwe ba tsamaya ba apare di t-shirts di kwadileng cover king ke structure ya party a iteng mo constitution ya party cover ha ke cover ha ke itse jaanong me ba etole ba party ha ke se wa utlwa ba le ka go kgalema gore ha le gore la go apara t-shirt ya Tom Krag ya para 100% BDP for life kana thogo ya president wa party kana o supa kgaolo ya gago kana wena ha le ro candidate kana kwa di top ising lina la faction gore ba dumela gore go ka dirwa yalo go supa gore this party is divided and they have divided it. And bahaitsuka ga bana le ka go tsia tsa Mavensene mosadi o monte it was surprising. Kibona Tsohwane, Vice President Atabohale Hatzilote, Kana Tsohwane has really shocked me. We thought this last year I've been shocked. Kibona Hausa Mutomudira Vice President Waha, who is Wahona President. And then he turns against you. That thing Kilanta gave Bonamu Busilunyan. Batobana Pola Kama Politica, here and there, yes, my politiki, Una Lebuziana here and there. But what I'm seeing in the last year, it's very surprising, right? There are very few Babadira Yalo, Habavansi. Because Hagita Mamola Hatsila Botswana, Ising Helamo Kalalehare, Omoromo Botswana. Tota Hagina Matata. Nikil Hongwe, I've done something wrong. But Hajiko Panele Batswana, ya, Basanse Basupo, Rinya, Babato, Rikiba Tusa. And Gizero Zwella give a twos. Now, Rema Sisi, up to now, Hasako Panalina, Rena Habaziribua, and Pizza. Katunasa, Sinyanako, Adira, Hobita Mavensen, Murauha Kang,
arumala sogane go hene and then are ja obata tshwaragano mo party o ka tshwaragana party jang and then ka moso o bo ko ba ma parliament go bona le di discipline hearings go na le ngwe ka Tuesday another MP o zile wa appear yeah those two constituencies di tsamaile di le go di parties of opposition and go mne ke ha ke lo go nya di parties of opposition tota yeah party of opposition ke Tom Krag so ma Vincent ba mo sala morago so gane wa taboga left and right ka re le motho na go hane le ministera ke gore ba ba lona la mmitse very calm gentleman humble gentleman motswana tota motho na le botho a ke re ke buile yalo ka masisi yes so gane o change thola ke mwitsi ke mothonza ona tsama one time he went to Phalapi ale ka ho ndi campaigner le bagolo ba Phalapi bo se thaba ba le teng a ke se thaba la mwitsi na le teng and then bana sa itumela di khanza ha vice president mongwa ba letsa go sinya mare re kopa go taka ko bo ba goroga all the way from Phalapi ba tla mo gaboroni go tla go mpona bo a bolela gore kana tshogano na repitsa anona bua yana ka wena bua yana ka wena bua yana ka wena rona right tumela so ke be ba nela ke be ba raba di khan tsa ga tshogane ya ko di buile bare a ke la bona ore mona yo na re tsetsa mna le ko go re tsetsa Sohani doing this, that's news to me. That's news to me. Sohani Hana Buamaruri. And he has never come to me. Because I call him. Nikimuleza. Kare was Maundi campaigner, Leha came, I saw the game melody tobo, Mewa Din campaigner. Okana Yanga go Boteti West. Yes. Ibola Batova, Okao, Dira. So hello about Poteti West. Hello about Poteti West. Back on your Basilo Topa and Sohane. By Posohore. I said Sohanewa Maloba. Sohanewa Humpino changes. O change. Let's want to leaka ya happy. Like Kitabato Kupana Levone Batsu Baba Poteti West. So ma Vincent abahela ayo go court karuna bona hore ya mo a se Tom Krag a se tsamaiso ale be shabare hana go ema ya no she's pulling out even ma khole ka re o dile sente maiso le ha gona le ba bangwe gone ha we may have been disappointed she did the right thing ka hore fair. She was going to win. Ma Vincent was going to win. That's why Bana Tabuha Hatilote, Happy Badirisa Badila Puso, later Giraboma, Holeko Homo D campaigner. Pare Kimonyasa. Kiraore, ma Vincent, Osum Leso Hona, Tona, Kanakoya, Asire, Karamohai, Remohai.
ha go no bona ta go ene re mo gae ba mora gore kana re itso go ha a o izoro o hirile motswakwa motho a se motswana no le nna la go hane ke le tautona ke mo dira ministera go rana ministera ha go na ope not once o kilata go gona ri so itore motho a se motswana nobody le re masisi hana tautona le no na motsa and he wasn't worried gore motho a se motswana ona itore ke motswana amo campaignela hana yo amma Vincent la bato go ema bucheremane ya go AU ai sore o emetse motswana all of a sudden one day my Vincent from being a motswana ya o tswa Malawi I see gore how tsawa motho o ka kanya very very funny stories jalo go botsa lekwalo ya go immigration gore can you confirm gore a ke motswana kana jang kana ke monyasa February karabo isile ka di 9 tsa April 2-3 days after Kang but le sore ke utuletseng how ka bala lekwalo la teng o ta bona gore go thothomisa whether Vincent ke motswana or not bana khona go thothomisa ka speed within 24 hours 48 hours 2 days hela bo ba bolela gore tshwara lekwalo until after Kang gore matonka ga ba ya go Kang go tsana le doubt gore a ra go thopa motswana kana jang a re ra bona so that's why immediately after Kang bo ba renya maitsoke ke motswana mathata hona le ho monela medele gore o bere you are targeted gompieno mo Botswana ga o sama ke la ntlha ke utlwa batho ba re hey le thokomela mahoko a lona ba reditse batho ba tsa tsena ba tima di-cell phones tsa bone kana ba di kana khu ke ha masole ba tsa gormente jaanong ga ba bua ka dikhu does that mean gore ha ba trust the BDF na ba gaitso ne ke tsena mo BDF to defend democracy le ha ke dule mo sesoleng I'm still going to continue to defend democracy maloba ane ke le tautona le ke bua ka ba bangwe ba goreng ko mahatseng a sele go tautona go go senang democracy tsala ya me ka ga bitsore ke ra mang le kgakala kwa le bo Donald Trump wa America ke bua ka bone ke santse ke bua ka bone me ga se gore ke ta didimala ha re ke bona gore le mo Botswana and my own brother Mokgweetsi Masisi a tswa mo tseleng a threatena democracy ya Botswana ke didimala hela no I won't can I spend 20 years in government another 20 years or something
ke le go sesoleng defending democracy. Ha ke batla bona gore the efforts tsa me le ba bangwe go nega lona lote. You are all participants more democracy ya Botswana. And you must defend our democracy. Lona. And that's why ke tsile go go lona gore le kopa gore le dira yao. I get over Setaba o teng go nega ke batla go motsa gore king ona kwala kana ona bolelo gore a kwala go central committee gore ba bangwe matsomkrag ba na le mo phuthegong le nna, and then aba tsenya ba bangwe mo teng a tlogela ba bangwe le na ha ntsenya mo teng. I don't know why ka re ke buile ba bensele no na le mo teng ba bangwe ba na le teng ho. What is his problem? I know his problem. So, we must be on the lookout for. We must be on the lookout for. Otherwise, we are going to be in trouble. Disciplinary hearings. The suspension. Basala ba hukuba people ba hore hati bang supporter basumula ka mabaila kumho ditsadi kibuile ka vuyo na supporter mavensene maile mikena lene go khoting go moremi limutule hate mahoko a khota amantle wote again democracy. Vision 2036, Kili champion, that Vision 2036. Mira is already came out as one. Jano Batuba, Nya, Halore, Haliba support, Halika Bua Simukabone, and Habarata Mahukalona, with Zore, Baziho Salamora. Yeah, Malola Mutibase na mo putia ko iskabase. Ke mo phato wa me. Lekin na le bone mabali ole monate. Leke tsere meeting le mo phato Malola motse mabali mo khoting. Re bua ke ba khola ka ha ba dirang ka teng ba batla go tswela ba thusa ba ba dikobo di khutshwane gore ba dira yalo ne ke ba re yeah, that's very very good. Reguma moyo le no kubilwe why ke tale bolela why ka go ne le campaign manager ga Mabense ka gore o batla go na secretary general wa party. So kahore hababata any opponents habato pea malebalopi. So anybody yodira yalo bazilo humukoba. The next one yozili wa piera for discipline. Kalabo Bedi ke Assistant Minister Butali mu Parlamente wa Tati West. It's very funny. A small story. A few weeks ago, after that, we taking HE. I said, no, what? After I left your office, so I went there, and then I get nothing. Tautonam putsore, onovatang go ham. Onoguaing le ham. Just imagine. Just imagine. We don't know unamurari. Unarinya rights. Get to a hokopana le hama, and Karuno Batuito Ribuagaing, Ribuaga will return Yangati.
Next thing re bona the video. Yaka ke buile khantele. Hala gore o supporta Masisi, ga se gore o molato. But o ska ta go gona o mpolela gore ga o bata Masisi. And then wa mothasela o le mo sinyame kana go lapeng. And the next day you're there smiling at nya ke supporta Masisi mo video o motho ntse jang go dirang ya motho se na mboa maruri ana se khoboko wa bobonong helo na diralo o tswa mo kgalo ya rona. There's another minister le ene a jeno go bua lena la ha. There's another minister mo kgalo ya rona. I said I'm not going to speak her name. She too lene unse hela yalo nako hane ke le tautona even after the 1 April ke tswa mo tirong ona ta go hona a mothasela. Next thing la mona mo di video ke na le setsa mo kgaolong ya gagwe ke na le dinamune le bone ka go kopana le bone ke tsile go barahela gore motho o dirang yalo a go le mpolela gore a le bata gona le mo parlamente yo senang boamaruri halo gore o bata go ja o rialo gore nya kintse ana ka gore one day o ta utore ke gata ka ga next day ke gatile ka ga ke gore ke gatinga ke kimang honoring hey that's right jaanong go dira yalo go supo gore ga o ra bua maruri. The politics of the stomach. Politics of the stomach. The most important thing ba haitso ke hore re tshwanetse hore re bereka le batho ba rona Batswana. Jaanong o kae moyo o sile a re ba batla go mola a ke tsora ke bua maruri. But gore motho o ka tswa mo Botswana mo lehatsi la gagwe for so long go there's something ha ke itse but motho a ka ka tsamaya so ke lanta mo Botswana that's la rona all these things in the last year nyaya yo mongwe kubile mo tiro ya gagwe ke mme o bidiwang Rosaline a tswa khakala le Tom Krag ka gore na supporta ma Vincent ke molato ma bona le ko officing ya gagwe ba bangwe ba tswa go thuba mo officing ya gagwe before ka ha ke tsore ne le bomang. But it's very strange that could have happened to her. Hape re mutule ale ko tlhokweng are some tribes think they are superior to others. La mutwa. Ora bomang. Ora rona. Or we think we are superior. Ke le khosi kholo a lona. Ale ke le nkuta ke bua ya lo hore we are superior to other tribes. I guess ke re yalo. I thought we were superior. Would I have taken him to be my vice president? Or no. Jalo di khanse o di tsakae. Jore, kasore something maybe something against us. Batho ba ba suspendilwe bone bunza bone ba tswa kae. Nya la bona na ke bua sepe la bona
ya no gompieno ba mo mission ene le tsogane go le ka go kgaogana mabensen le nna gore ba go go ene nako le nako ba le ko moranya tsena mo partying a gona le tshwaragano morago ga kang and everything like that le bo Rosaline ba molika Rosaline o ganne go kopana le bone so nako hana kopana le re Masisi morago ga kang o na morago ya go sameta tona ha le gore o bata gore gona le tshwaragano mo party wena supa ka ditiro tsa gago gore o bata gore gona le kagiso so emisa disciplinary hearings tsa Matomkrag o ganne so tota na ke kopana le mapalamente ke kopana le matona ke kopana le makhanselara ba Matomkrag ba mpolela ka gore ene ba motshaba ga ke ba bua ya lolele mme nna ba mpolela gore ga ba ja monate these days mo Matomkrag ga go monate mo party ya rona ga ke re ka re ke ya rona ke santse ke le mo Matomkrag ke tla utlwa ka lona gore la re so ya ka di buile ba gaitso ke ra gore ya ka ke buile ke mo supportile gore a nne chairman gabedi go Madinare le ko Tonota le ha matona puso ba nata go go nna that minister ne ke bua ka ene le ene a le mo teng ba nkopo gore a ntshiwa as vice president because o batla go ba di campaign go di kgalong tsa bone ne ke le gone ga mo soroe ke na le ene le utole gore ne ke re then after the ones April aba changer ka gore ka ha ke ka teng o batla to erase ha ke tsong ka e bayang ka Setswana go phemola go suta lina lame the family name our legacy everything because hatwe hampona ya ka ke le gonega ha ke tsama ke kopana le Batswana they've invited me gore ke go go bone and ga le gore ba supo gore ba bata gore ke tswela ke ba thusa ene ga rata are go ska dirwa yalo some of the examples like this ka khanya di fly machine like this ka ta ke no di bua umpiono ka gore ya go court engage le di lawyera gore ba isa khanye go court but ka ba ka one instance hela just to show you because dari ba ka ene o ka ska bolela gona le o mongwe yo tshwanang le ene o bidiwang Morupisi o tswang go Malaka Morupisi o Malaka lene Morupisi o lebetse gore ke mang yo la mo tsenya mo maemong ba bangwe ba sa rata ba ta ba mpolela gore e seng yole kana ha o mitsi ke re ka tla ke bereka sentelene ga ke na mathata but ke o ya no they were right they were correct ka ene so ba de Botswana ba re nya re ka go pega ha ra go rapa ha se re ba ntshitse fly machine for me especially gore it was going there ke be kopa lift Morupisa ba ba ra gore le ska mo pega and ke bua maruri ka gore go tswa go ne ke engage ya gente tsame because go tswa go ne ke dirisa madi ke chartera fly machine go ya go Letlhakane ke bere ba tshwanetse gore ba mpusetsa madi and they had to pay me back because that instruction was wrong ya ga Morupisi very very petty gape ka gore ba la mpona ke tsama
mo di-television tsa BTV morupisi a bara BTV gore nya le ska mo cover. That's why these days ha ba cover but ha go molato gona le social media ba ba coverang ditiro tsa me le ha morupisi o na botsa ba bang gore king ba cover le diagente tsa me maloba recently ha bana ya go ho ene go bora gore ra le sekisa go court ona ba botsa gore why are you representing the former president king le batho go mo representa morupisi la bona gore na le motho ntse re na le Hitler anyana go botsa bare ba silo khaula ba bereki yaka ke buile ba gaitsu bare mo molao motheo go kwadile gore former presidents can have so many staff but na kitso gore ha ke bona gore ke a shota nka kopa ba bangwe ha ke re ga se molato go kopa go bo dirwa yalo o ba dumela. I never insisted gore ke di tshwanelo tsa me gore ke na le extra staff bo ba dumela. So because of all these problems next thing go tla le kwalo gore ra letsa ba batho go ba tsa so ke morupisi ne ke bereka le private sector yo bitiwang Thalero la mwitse ba mahalapi bo ba molela gore contract ya go haela ra go busetsa ko tase ka maemo. Then he was forced gore a tswa mo tirong a go batla ditiro tse dingwe a ya go bone a ba kopornya ke sa kgone go tswela yaka o letswa go dira yalo le ba bangwe morupisa ba gana hela ka gore ona batla gore a sabotage ditiro tsa me. I was invited once to Franstown, Leko Tsamaya, I'm not sure, one of those. Odikwele, officiate prize giving, little celebrations at Ikwele. Kiberinya Husame, Kita Tsama. Within a week before Kehoroha, Kehabampola, that event has been cancelled. Why? Ministering Babang with the officials, Bobata Bampola Lorenya. We were informed, we were instructed for a Pascal win bite. Yes. Sometimes Habadila Puso, Babato Hota hum briefa, Babato Hota hum pona, Babola Lorenya, Liskaya Kohoene. Laitoro Hono Dira Halango Palape again. Yes. Alizi. Na go hane ke tsama go ya mo parliament a ba bolela gore o ska ya go kopana le ene mo kgaolo ya gagwe then go no beile ditilo le ditafole le di tswa mo di ofising tsa governmente bo ba bolela gore nya a dintshiwa le mapodisi ba ska nna teng ke molaodi but molaodi o na tsa ditailo dua ka mapodisa ba teng hona nako lantha ke kopana le dikgosi ba ba tswa mo kgaolo ya legare go tswa go hane ke re ke batla go kopana le bone go bo seno go na le mathata bo ba bolelo gore ha le gore la go kopana le kgosi kgolo le ska dirisa transport ya BX ke tsama ke tshware di football tournament ba bangwe ba tsama ba kopa go tshameka le team ya maybe diwang Super 11 ba ba pitsa mongwe le mongwe mo Botswana morupisi ene
ona butsa batoba youth sports and culture hore former president authority tournament ga se hore wa le disturba ka di constituency tournaments go ba moranya mongwe le mongwe khona o tshwara tournament mo Botswana mo parliament ba di tshwara ka di Christmas ka independence le ma councilora di tournament ya tshwara yeah there must be something wrong corona le ka go emisa di tournaments ya ka la itore next week ra go khawa ngwaga le ngwaga I've been organizing tournaments le ba BTO team ya me le one ya tshameka gompieno they are the defending champions so last week go botswa instruction hore nya team ya me is ka tsena mo tournament go khawa yes ke re very petty ke bongwana a ke la bona ke bongwana ate ha ke pata sengwe hela any from any ministry ba tshwanetse gore ya go ba ya go OP and then of course right so hore ha ya go OP ba gana housing appeal ya me morupisi o tsile go gona ga bedi are o batla gore housing appeal e boela go office of the president kare ha le batla housing appeal dirang ya lona and then nako ha motho o ka tsena ana modulasetilo wa housing appeal morupisi wa moletsa mora gore tswa so sabotage gore ditiro tsa me diska tsa go thusa Batswana diska tswela right ya trip ya me go ya go India go bona Dalai Lama yone ya go court so I cannot go ibua but ya go court maloba masole bana tshwere tiro ya bone go riska lebala ba ba tlhokagetseng ba defender ha tsela Botswana ne ke seo mo teng no invitation ke le a former commander wa Botswana Defence Force but ba bangwe former generals were there, they were invited. That's why ne ke tsama go mabitleng ke le nosi ka dithunya go suporenya le ha ba re ba ka nkgana still ke ta tikologa ke itse gore nka dira yang ke na le tsala go South Africa o bidiwa Bridget Tsepe so maloba ba re ha ba to go tsena mo Botswana o tshwanetse gore a na le visa a prior visa ke ra itse ha o le mo South Africa you don't need a visa go tsena mo Botswana le ha o le Motswana o crossa border hela you don't need a visa jano ene ka gore e tsala ya me one thusa bobare ene le tsala ya gagwe they need visas go tsena mo Botswana la bona gore go ntse ya lo mo Botswana ke mathata hela and then of course ke na le mongwe tsala ba tswa khakala ba mo tshwenya ba mo khontsa ka di raid ke bua ka re khosi kana me ke sa bua thata ka ene le badile di pampiri gore ba tswa go dirang ke gore hela ka gore ke tsala ya me that's what they want yo mongwe ke lata go gonna are o rumilwe go gonna gore ha o ka kgaogana le khosi o ta bona gore sengwe le sengwe go ta siana ka re go mo go raeng le ka bua yalo mo Botswana la tsela Botswana I don't think that should happen yes jaanong ya bo hello just 3 days back ke amogetse lekwalo but last year sometime ke hilwe appointment
I get a disappointment. Yare, honorary tourism ambassador. Yakita Eba, Lekon Ligasu Hoa. Lieutenant General Dr. Tracy Khame Khama, on the 27th of March 2018, this was bestowed by the tourism industry of Botswana, Kiraore, Baba Moni Tirunzabo Janala, through the chairmanship of BTO. Kiraore, this thing, Ine Hita Ka BTO. And BTO is under the Ministry of Environment. But in recognition of unwavering commitment to upholding Botswana's excellent reputation as a global leader in ecotourism, cemented in sustainability, conservation, and cultural heritage, Botswana Tourism Organization celebrates your legacy by bestowing the first honorary tourism ambassador. So, Haule Tourism Ambassador, Kurahure o Muemedi wa Botswana, o Tsama o Rekisa Bojanala. Ore batswa kwa batsena mo Botswana le batswana ba tshwanetse re ba tsama ba tsena mo di tourism facilities and areas tsa lehazi. So that's why last year ba na engage mo di events tsa bone mo Botswana kontle ha Botswana le go bula di conference tsa tourism mo lehazi la rona e ke dira yao. But by merit of the title bestowed, tourism will continue to thrive as a pristine and highly valued place to experience and travel while safeguarding and growing the livelihoods of Botswana for generations to come. Botswana Tourism Organization. The appointments. I get it. Looks nice, huh? I get it. Then. 2 to 3 days back, Obota, this letter. It's go Minister Kitso Mukaila. Dear sir, it has come to my understanding that you were bestowed the honorary position of Tourism Ambassador for Botswana by the Botswana Tourism Organization in March 2018 at your farewell event hosted by the same organization. I took upon myself to understand the existence and role of the position in the structures of the BTA Act and found nothing. To this end, I have come to a conclusion to suspend suspension. I say vuyo hela. To suspend the position until further guidance by the Attorney General's chambers. This will allow me to guide and direct the new BTO board and the Chief Executive Officer on the set statutes and standards with certainty. I hope you find this proper. Yours faithfully, Nkukame Kitso Mukaila. Jano. Otso yami nelehore. King Onasa, hela kama itseo ata ko honna le motula stilo wa board. Are right. This thing re batla go thothomisa hore I think mo molao ya BTO. For baka honela ambassadorship. And then kitaba raba hore we tore hape ki hilo appointment ya bona champion ya Vision 2036 hayo mo molao gape le ona hayo mo molao sa bobedi ka hore ki hilo ke BTO wena minister o tsena kae mo khanye ka hore BTO is under your ministry. Why doesn't BTO suspend? Sabo hello, batho ba ba le bala hore ne ke le mo goromente. Ke tsetsa maiso mo goromente. You cannot say ra go suspenda then ra go bona Attorney General. What you do first ke hore wa go Attorney General pele to find out hore
are ka mo suspender or not AG no ta go bolela nya tswelang le mo suspender kana nya hala le thata gore le ka mo suspender jalo what they mean now ke gore ki suspendilwe then ba go bata go AG jalo what happens ha AG o ba ba ra gore nya ga gona molato o ka nna tourism ambassador. Does that mean yalong bazile boela go gona bare yalong ra go reinstate gape la bona gore go ntse very untidy me ke batlo go tsana go ye ba gaitso ke ba bolela gore baska senya nako ya bone go ya go attorney general chambers baska senya nako ya bone go ya go gene ka gore kinsitswe ki kubilwe as the tourism ambassador and hagena hage batlo gore ke gona ambassador gape ya tourism under this current administration. Ba bangwe ha ba tsena morago ga dithopo ha ba kare na tourism ambassador gape ke ta dumela me gape ke le champion wa Vision 2036 ke le champion lo le gona champion ga yo mo molao ka moso gongwe go tata lekwalo ba re ban suspenda gona champion ya 2036 me ke tsana ko ye ke le bolela ke le mosoroe today gore with immediate effect I'm resigning as the champion of Vision 2036. Me happy. How ka bala Vision 2036? This leadership, they are not following the principles. Yaka batwa go tsietsa mavensen kana kwa dithopo. Amba batlo go tswela ba dira yalo ka July mo Congress. Hate effective electoral management systems and regular, free and fair credible elections of leaders into office are important ingredients of a democratic system. So whether it's the party, kana kitsa lehazi, this applies. Jano patwa ho hapana ho dira yalo kana koya kang. So they are in violation of this thing. Pa ho ruta batwana yang ka Vision 2036 ha ba sa isala morago. Ho kwadile gape hore we will have a democracy whose citizens and residents are informed and free to express their views. So hello free go bua, freedom of speech. Me mo Botswana gompieno ha o bua kwa thaselwa ba hapana le Vision 2036. Lastly, tolerance of varied opinion will be encouraged and assurance of individual privacy will remain paramount. Actually, ba go encourage gore le dira yalo se ka tsaba go bua gape assurance of individual privacy. Individual privacy bosigo le motshegare go na le ba bangwe ba re setse morago that is not privacy. Go retsa ditelephone tsa batho, that is not privacy. These people are in conflict of the vision. That's another reason why renya ka batogela. Jaanong ba gaitso lehatsi le belongs to us all. Ga se one man. Le ga o le tautona ke le ke bua yalo ke le tautona gore lehatsi la Botswana ke a Batswana. Re Batswana mo Botswana. We have got a very powerful weapon to use. And hagibua ka thobolo, hagibua ka bazooka, hagibua ka di jet tsa masole. Our most powerful weapon ke thopo. This one's really thopo.
ha ke se ke bona batho ba ba tshwarang ba ba tshabang opposition mo tomka kana di-party tsa kganetso go tsa di-fly machine tsa ga boko go tsa di-fly machine tsa ga boko ba re senyetsa as a democracy because o supa gore the intolerance dilo tse ra di bona mo mahatsheng a sele gore batho ba kganetso ba tsengwa mo ditoronkong ba ba tshwenya hela ka gore ke di-opponents tsa bone kana helicoptera ya ga boko ke bone lanta ka 2014 ke bolela gore ke le president gore nya boko na le helicoptera kare I saw that these days we must be careful because ba khanetso ba semolo go na le di resources ga se rona hela they are growing they are developing the parties tsa khanetso ga se tsena mo thokong ya me gore hey lona ba intelligence bona ba customs samale go checka gore le ka bona yang gore le ka khanna boko gore a dirisa fly machine ya gago no ba gompieno ga ba diega o mazi le ha ke ra gore le ke o tsaka ya ka ke buile gore ya ka laitse ne ke le tautona o bona gore ha o sa fila di-tax form tsa go sentle kana ga re o kolota tax lekgetho ga o tsena mo toronkong ga o tshwara ko airport o na le mosadi le ngwana wa gago ga o latlhelwa ko ntlong ya gago ka batho ba ba na le dithobolo ga go dira yalo ke a itse because ne ke ba botsa gore ha motho o kolota lekgetho le dirang ba re nya ra mitsa re na ha ba tsilene mo ofising ya gagwe kana mo diofising tsa rona ra mo supetsa gore nya ha wa kolota ha le gore go a dumelwa re be morago gore rights kana maitso jaanong tsama o ta go rona o supa gore wa gore duela yang wa go cleara yang sekoloto yaka ko shopong kana ko bankeng ha le gore o morago ha dituelo o kgona go ya go go bone o bona negotiate a repayment schedule again go dira yalo that's ke one tsamaiso ha le gore wa hana go tswa go that's when ba kata go go wena yanong re se mo go tsa sengwe mo go ntwe ya gago re tsa koloi ka gore o supile gore ga o bata go ntsha sepe yanong le ha o tsena ka di-fly machine ha le gore go na le sengwe ga o na sa fila sente kana o na sa complya mo customs wa ba bitsa gore nya fila di-form tse gore go tsamaya sente you don't go live capture the aircraft le di koba mo lehatshe la Botswana kare mme go supa eng gore ba mo tshaba gape ga ba itse gore ga ba thalo gore ga o tsamaya o koba batho ga o tsamaya le harasa batho le tshwenya batho le sa ba tsaya sente batho ba tswa mo go lona ba le tlogela jaanong sympathy ntse le mo matomka ke ba utlwa ba bua gore ya rona ha e dumela gore they have done this ka di-aircraft tsa ga boko nya and ha di ka boa and I hope gore di tla boa ka gore ba ntima di-fly machine ke tsile go kopa re boko ke tsile mo kopa go dirisa di-fly machine tsa gago ga ke tsoro tare ba ke ta mo kopa he so ha le kampona ke tsamaya mo fly machine e kwadile Boko for president le ta itse gore that is the reason why it should happen jaanong
Don't be surprised. Yaka ke tswa go bua hore ba zile go tswela ba ka la ba intensifier go ntshwenya. Don't be surprised. Yes. Kamoso le ta bona. Biketang, khwedetang, batale ko go batla go dira sengwe ka re ke buile yaka ke tswa go bua. Jalo yaka ba gaitso ne ke re thopo ke thobolo e tona. E ga isa di thobolo tsothe na go itsile gore go pakangwa. Jalo le ke tsile go go lona. So ke batla go tswa ka lona yaanong. Ne ke batla gore le boela go le tswang teng le go bua le ba bangwe re be kopana gape e seng lothe ke ra gore le ka romela baemedi. So in 2 to 3 weeks le bere nya rutule former president Kgosikgolo a re o batla go togela o kopa permission go togela Tom Krag. Now no big heads me ari le haka motohela o tsa hore go ta bakangwa gore o ta kgona go bua a bona ka ta kitsore ba ta kgona go bakanya. And then in these 2 to 3 weeks yaka ke simoletse gona ke simoletse le lona ka gore Santa ke Kgosikgolo sa bobedi ke itse gore go le tswang teng the most stronghold ya BDP. So ha ke batla gore ke le disappointa ke be nna hela ke re nya ke a togela le be nya a ka go togela lo sa kopa kana gore bolela ruta gore mathata keng. So le ka tsama go ba bangwe le ba bolela re be kopana gape gonega le nna in these 2 to 3 weeks ke batla gore ke go kopana le ba bangwe mo dikgaolong tse dingwe go tle gale gale gore le bone ke e seng gore ke tla tshwara phuthego like this ka gore ke Kgosikgolo ka ko kwa no nka le bitsa. So kwa ke go kopana le ba bangwe ma Tom Krag. I know they invite me to a meeting, I'll go there, but ke tla le go intensify go pusha gore ke le go tshwara batho kana ke ba letsa ka mogala ke utore ba re. So ha ba ka dumela le nna gore ke tswa mo Tom Krag, then ha re kopana in 2 to 3 weeks ke tla le nela plan gore ra go dira jang. Ke tla le bolela plan ya me gore ra go baakanya yang ka nako ya dithopo. Ke a go kopana le ba bangwe ba ba sa apara mala ya Tom Krag gore le bone e bua sente gore re beta ka plan e siame. So ha le gore la dumela I saw it right now. I get dumela. I saw it right now. Ke handa karata ya me. Nya, ha kere leta la dumela re ta buela. Go mara go li bua le ba bangwe. Right. Then re ta kopana gape mo Soroe and then kita hello kita uto re la ring. Halare handa karata kita nsa karata go mo kenela yo mongwe wa mo Tom Krag. Ke mara ore ke tsa mo phaki. Ka hore ke batla go nna free
ke batla go nna free go bereka le ba bangwe gape le ska khamala ga le gore in these 2 to 3 weeks le ka utlwa gore ba nsuspendile ga ba ka suspenda in these 2 to 3 weeks ke tla boela go go lona immediately because ke tla re wai ga go thusa sepe gore le go botsa ba bangwe ke ba nkubile mo party so ra tswela bagaetso ke tsere nako e ntsi go bua le lona but it was very important gore ke dira yalo kana ga go tshamekwa gonega re bua ka bokamoso ya Botswana re batla puso ya batho ka batho re batla tshwaragano mo lehatsi la rona re batla kagiso mo lehatsi la rona and re le Batswana whether motonga kana mo UDC kana mo AP kana mo koko ke itse gore mo di-parting tsotlhe go na le batho ba goreng ba ka re isa ko pele so a re bereka le bone botlhe gore re kgona go tswela yalo I'm very, very thankful. I appreciate that. I'm humbled. Gore le tswa ba bang ba tswa khakala go tla go kopana le rona le ka moso ba haitso pula